Evo kako dođi iz Zaprešića u Zagreb ili ti obrnuto. Tamo je Medvednica, tamo je Zagreb i Aleja Bolonje, a po Aleji Bolonje se baš nećemo voziti biciklom, pa idemo ovim puteljkom skroz u Savu. Tako se izbjegne Aleja Bolonje, većinski i super je put. Točno u Savu. Evo ovdje gore, samo jedan mali dio ceste. I to je to, sad ćemo se polako spustiti dolje u Savu, ovo je rijeka Krapina. Evo tu, Aleja Bolonje, a mi ćemo ovdje. Evo ga. Tu je ova rijeka Krapina. Evo rijeke. Puno ljepše nego po Aleji Bolonje, gdje auti lete 100 na sat. Tamo. Tu je sad jedan malo šumski put. I nakon kilometar i pol, dva, to je to. Sa običnim biciklom to baš nije preporučljivo. Mora biti mountain bike, sa cestovnim nema šanse naravno. Ovo versus ovo. I tu se ova rijeka ulijeva u rijeku Savu. Evo, točno tu. Zakon. A mi ćemo u Šumicu. Šumica, di je ulaz? Tu je. Eto. Evo, sad još oko kilometar po ovoj lijepoj, ajmo reći, single trackci. To je to. Najgori dio Aleje Bolonje je izbjegnut.
I nema nikog. Uglavnom nikad. Rijetki ljudi uopće znaju za ovu stazu. Bok, bok. Evo ga, kako mi to malo. Taman, super. Zaboravio sam na ovu rupu. Hvala. Molim. Bok, bok. Evo, čovjek čisti. A ne, on ide s autom pa pokušava proći, a onda je nešto zapeo valjda. Evo Save. Vrlo je aktivna. Tu nije bilo lijepo opast unutra. Zato pažljivo. Jer je dosta blizu vode ova staza. Malo krivo odeš i evo te u Savi. Kako se je probio s autom ovo da mi nije jasno. I to još s onim autom. Evo još nekih 300-tinjak metara i opet ćemo doći u civilizaciju. Malo blata. Kako se ovaj probio tu s autom nije mi jasno. I zašto? Opa! Evo nas. Tu se može roštilj peći. I sad je lako već doći u centar Zagreba bez da se ide po Aleji Bolonje.